pendo lako kinachokuja akilini mwetu daima ni nyumba kubwa, magari ya gharama kubwa na kupata mali nyingi. Swali ni kwamba kwa nini mali ndiyo yatawale fikra zetu, kiwango tukose raha moyoni, na tujue kwamba adui shetani ana mpango tu kuharibu mioyo zetu na kupanda mbegu la tamaa. Swali ni kwamba kwa nini mali ndiyo yatawale fikra zetu, kiwango tukose raha moyoni, na tujue kwamba adui shetani ana mpango tu kuharibu mioyo zetu na kupanda mbegu la tamaa. Ikiwa kweli tunataka kufanikiwa, tumutafute Yesu kwanza, tumutafute Yesu ili tupate hekima na kutufundisha kujua amri zake, tuzae matunda ya mbinguni. Ikiwa kweli tunataka kufanikiwa, tumutafute Yesu kwanza, tumutafute Yesu ili tupate hekima na kutufundisha kujua amri zake, tuzae matunda ya mbinguni. Kufanikiwa kabisa ndiyo lugha ya sasa, kwani hata kanisani neno hilo ndilo lasikika. Ukija na fundisho la kutubu dhambi, watu wasinzia. Mipango hapo kwenye simu, neno la Mungu latukana. Ukweli ni kwamba mali tunayoyathamini yatateketezwa kabisa, na sisi tutaiacha. Kwani Sodoma na Gomora hakuna kilichobaki, japo walihubiriwa neno ila wakaidharau. Ukweli ni kwamba mali tunayoyathamini yatateketezwa kabisa, na sisi tutaiacha. Kwani Sodoma na Gomora hakuna kilichobaki, japo walihubiriwa neno ila wakaidharau. Ikiwa kweli tunataka kufanikiwa, tumutafute Yesu kwanza, tumutafute Yesu ili tupate hekima na kutufundisha kujua amri zake, tuzae matunda ya mbinguni. Ikiwa kweli tunataka kufanikiwa, tumutafute Yesu kwanza, tumutafute Yesu ili tupate hekima na kutufundisha kujua amri zake, tuzae matunda ya mbinguni. Ikiwa kweli tunataka kufanikiwa, tumutafute Yesu kwanza, tumutafute Yesu ili tupate hekima na kutufundisha kujua amri zake, tuzae matunda ya mbinguni.